Haga First Regional Kamในบรรดาคาซีว่าจันทฮิลสวัปนมันดากยุงเกรกามอุดปฏิคอมมิชนาร์เวสจันทฮิลดิสตริกชรุปว่ามีขลียสตรีทฟู้ดคอมมิชชั่นหัชนองช่างปงหากขัดสันริอุนิวบนายในบรรดาโอเปนชีหัจรองกับ National Food Security Act อาร์จาอาร์พาวเลให้วันในเลี้ยงอุกมิงวันบนมนตรีกชนัด Food Civil Supplies and Consumer Affairs หาไปอีกกลัมกำกวางสันดองว่าอีวันระยากนีกยาลังต่อในบรรดาโอเปนเสียถูปัจบะโยติบกีหอกยองกีheithaw wa irukom yo Card Rachon ongu wasngausi bon ki warap dap biang le yo Card Rachon ki kadwa ki waduna yo ilawan do ki yehong kam te kentu ya ki wa he chnong wo pai bini ki hajar jer ki chnong ki thau wa ya ki tu ki wa krek kam sarkar to open do no ye pertu yong ki dewe no chakiwi wa to hok yo benta da penti bule wa ye thmu wo pdiang ya ki wa ye le namo ki wa apply thmi ya ki Card Rachon da happen slim ne daw wa wan ga klam covid khat khande we la kamon house nem 8000ก็सरकार उले no hiko heithaw wo adhar ongu ka jalla mi khaliya to ko stri do he pen sia pertuj hawanu jor wa ki wi ki jalla kari kam te kentu ya ki pajba bo yele adhar khnang yo ki la dirab upher na ka sarkar ya boy poi bathan ipor wot yo khur chon le med lem em adhar hejo ipor kentu le wo bu jor smart le yo khoduna na cha pendo ye hok kamamang ka sarkar de wa phone how toll free number wi khnden ro nyaw WhatsApp number khande so not arle ar nyaw le nyaw we dai walai ha ga website www.migrams.government.in hakani ka sngi de emlang le OPS thank you chairman kami khalia street food commission wa ki wa mi khmat na ki district wa pher wa kan thup na east jaintia west jaintia khasi hills wa ki wide USK wan naga Food Civil Supplies and Consumer Affairs haba kalam da bataw ya ki kendon wa pher iru kom samkho we ongle wa ka Vigilance Committee wa thung haman kichnong to opai sier ko la poi tikna himo kho manu banai we la jia wam poi la to ujor chu ongu wa hawa ka sarkar pha ka wo le iwani wan ye ki bru dem ba iman toy nei benta yong ki le ite to la da ki wholesaler wan chim kho gi na FCI dasu yaki ga baikit bai ba haidor chispa sandaka chikwental yaki basam khor chon won ko sarkar dasu ga chispa phra phau chikwental tang wo ong won wa yo khu da samma kana hi e khlem yo bai kari ite to iwo bakala ne bha ka sarkar da pen biang go Kijing khang yang sarkar tham la kuna chi ko ke osam si ko ngeten wa uang orang biang apa yo ya Card Rachon ande kita guna biji berangkam yo ki ya hok ande ta ledi da na le na pa khata bi grama chon you have shown you have to be behind your and bring the claims and objects. To be calculation to justify what we do compare to immigration card. And not illegal below. You below it like a biaraba, you able. No, we don't take the time. To our own. I didn't know what I had. He the state Chatrero, ayun ko wala. Kumuha, na ako bibida ng kiwa ba ang isip tabi, doon na yung office, doon na yung department, hindi yung boy, yan ang ako yung 100%. Hindi po yung kakakit niya, o legal ba na, o naiman na, mga transparency. Yung himalayin yung managing ko be through course machine the sarkar yo chikai ko bikan ching ko ane complain people na ko bobon ko managing bi sarkar yo chikai ko dan pika pa tinong yo bertanya ko ni chimta ki lingi ala daw em bi bo wa sarkar dia daw kuno Uega duya turun di wala le wala bing wala wala sida wala yung ki uyo the year we be wala social welfare ay
Dipilih awal di bawah, iyo, tujuh dengan tadi dengan hari. Ni buat sampai sini dah buat. Nak buat sokan India warning kami. Nama buat lagi ni jadi kami kecil kali ini dengan dia buat. Ada harga ni sekitar 30% akan dihalau terus. Kapok sosial kita mari untuk sokan India itu hak yang kita ada. Hak boleh naik terus 30% boleh. Turun boleh, kalau boleh, waham boleh jadi partner, mau boleh jadi partner. Nanti jadi partner, partner jadi dia lagi, tolak lagi. Isu kita hak sekarang isu persiapan pada kan dari pada memang dia. So bila waktu jumlah lagi, kan buat penghargaan untuk benar. Kay Card Rachon Vigilance Committee. Pihak mendatang mapin haban supaya agar penyiapkan. Sisen lain naik pihak mana kendo. Badi kene proceeding ke jompi. Minutes of meeting ke jompi. Pihak manfaat sendiri jual. Mau haga resolution ke jompi, haga complaint ke jompi, haga proceeding ke jompi. Pihak manfaat ni kata. Haga kita kata ngim ko am kedok ti nang kalam den FCI kalam den ne ngim tip ya kata ne vio dun jingdu kaduna kata ka untau pide tip ke sakit DC concern ko di sah nei don te la rai sar imla anso in sa push lagi support directorate te nang ta la vio kumnon yo duna finum de ben yo duna kat kum ka hop pide ben yo e migrant workers mo ngamen ne la danga de migrant worker wan sa nang ne reconciliation kacang pek diam tapi kasih kam dan dari pareng reconciliation happens every quarter ngi yo additional allotment kumba 1% extra nak sarkar India hakaba kandan ka adjustment temporary kandan ka adjustment handrai la panai pan sikit migrant workers but kandan ang batai ki migrant workers mentale kalawan sa Supreme Court kung Philippine ay Card Rachon niki ba Philippine ay ukha kunjo te tangkatai na iba station dia starot ba jingkat semua tablan profesional ani ada section ko umpoy ukha lain ay sama na village complaint na mla sumang lab youtube ka hapsay na kapala job ban ay kapisay ni pinti ukha. This is payment of food security allowance. The claim and objection exercise. Kali-kali kendon pra, berkendon lantai juga National Food Security Act, berkendon away juga Malaysia Food Security Rules. Aja kata. The hasil ini yang boleh dengan cuba tay dengan cuba tay sahaja mana awareness. Itu diberi kepada kami bentar yang kena National Food Security Act. Kita akan klaim, lesi kakak tank kami, lesi apa sensus, namdan atau kesulitan, kita akan klaim. Kular ini nak sorkan yang nak kular bagi kular ini untuk, nampak ni kan data dan kan list yang perdagangan dekat SECC 2011, nampak kan list yang arja hardware, mengilah digitize sebentar, mengilah penyat, mengilah computerize sebentar. Keyboard teknologi gimana supaya bentuk tat dan mana-mana pasaran dari garis ka dan lesi teng-teng duplicate records ngilang waktu amne dayang tab di tab deke kumno vin tab kede-kede ka form 2 rekat ka form 2A la pendat yang baru la fikwa akan syak bentuk form 2B la fikwa akan bentuk apa property household form 3 tater ya biar kacing tho apa vigilance committee berkontak terter. Yang kata baru aku akan bentuk. Anda yang take on claim and objection. Claim baru aku akan claim. On object mana object. Daily pagi ni vigilance committee, kendon kanyo juga fair pressure vigilance committee, minister juga bonsin ila appeal,
Minister benar-benar juga ila apil apa ke assembly, ila apil segi press, ila apil man ki meeting ke ile, review meeting. Hagaba kani kan les kami man sakut untuk kani man ki yang son. Dan ibreu ki yap, ibreu ki son ki le bahan. Baik. Dan mau ni objection, pihak bila object. Padahal di nongkre sorka, pitit banga mayo yukau. Kau yo bila object yang ma tidak pilih antara kami kayak orang bagi syubah object. Dia utur bedai hak banyo, utur usuk orang li, bedai hak banyo. Lada dan object ni Wyrta conduct a physical verification dan juga inspection napo supply branch juga district dan juga subdivision ngindet dan bersisa mapi lam cukup dan turun dengan haman bersisa ini di Malaysia iba lakok laka yo akon kalakil lesi tri kam soka bakunta terter terlalu ngilam ngiwek bagi tan da ibril ibadai hak manyo yang dibuka ma the last apa kene tani ladap ukhang yo ai dai dan ngai ba yo ai dai ba bro yo ai dai ukhang Wyrta uhaban isim na po Food Corporation of India dan FCI hakador po yo ai dai sarkar dia uhaban ni ai dai shabu nong sam Card Rachon hawi sam ai dai de kipsia ki nong yo bentar yo ai dai ukhang Sekai ke cimento ya Wyrta pada Februari sahabat bukan ne beneran yang untuk bisnis. Ndak cimento. Ladang habis ini perlu ya kabaikan jonga kabailet ke jonga manusia itu kau. Napa coba FCI waras ni sampung.